Pemirsa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai nguningayang pelayanan majang langkungan kalih yuta penumpang selama Agustus warsa kalih tali 3 likur. Dadosnyane Bandara Ngurah Rai sampun ngayahin langkungan 13 yutaan diri penumpang domestik miwah internasional selama warsa kalih tali 3 likur. General Manager Bandara Ngurah Rai Handi Heryu Ditiawan Ngwadarang kuentenan penumpang selami Agustus inucap kantun akidik ringsor bulan Juli nanging kata wilangan nyane langkungan kali yuta penumpang. Sayang ring bulan sanelintang mejantan bulan Agustus munggah 6% ringsor tur ngeranjing ring wilangan sane tertinggi. Manut dane penumpang internasional kantun ngosekin penerbangan inggih punika langkungan ayuta penumpang ring Agustus inggih rauh saking 500-an tali diri penumpang datang miwah 500-an tali diri penumpang berangkat. Raris wilangan penumpang domestik wenten langkungan 800-an tali penumpang. Selami bulan Agustus destinasi domestik kauningin pinih akeh. Inggih punika rute Jakarta kantos 5% untuk langkungan sama talian diri penumpang. Selanturnya wenten Surabaya 13% miwah Labuan Bajo 6%. Pamekas ring rute internasional ring Agustus pinih akeh inggih punika Singapura antuk kali 1%, Kuala Lumpur 12%, Melbourne antuk 100%. Warsane mangkin Bandara Narkayang ayan penumpang antuk kali 10,3 yuta penumpang. Sinarengan ring metangi nyane bage pariwisata ring Pulau Bali tur potensi pawawahan rute-rute anyar ring Bandara I Gusti Ngurah Rai ring Galahe sane Cakirau paiketan dane ngejan tenang wilangan inucap side kepanggih ring warsane mangkin. Parwata Bali Pos nguningayang.